nengo ne uha ne afi. Moko moko pumpongini, ka vefe a fidi ya ko moko atua ia. O se mae mafana ia ki fari o sia tamai. O kore ka hupa ke ta hiva i mai ai teu lere mo ia. O tanku o se mae a fidi ia. Ko asko ia awe pete ko sine hako ia e tunga matangi. Ko asko ia Mote mote mo raki ve sono mo fitu. Ko le ia a Paula ke ti mote. Tafu tafu ai me foki ne foki me to la mare ma no di. Tafu e vela ke tupu he tauloto. O ke vesi fitu ta la mai ke me ofa ya la marie ko ofa. La marie ia. Ke fia ko la marie lot fa poto poto. Ko le ka viva ke no viva me te ulele mo ya. Come on. Amen. Vai quando te che perché tu fai nuova. Ma vai te a tu te che e kai te che fai nuova. Tu pa che loto. Ma quando puna io loto che mi tai nata. Alleluia. Ta ho wa te che come wa ta poca ma ko fa che ta me ho. O to metto in poi a pa ko tu i. Vai ta fi tu perché ves va di ta no. Ta no ko di ta no ai la sia. Poi mo si fini wi to. Se caue la sia e o tua a gaisa al salepita o tengo ya ne home life no wa Israeli e la al salepita porque hay fine buto ne to podi ko ne te que al salepita wa ha sa tu si wa ha tala eiki in to podi ko a buto o to me ta no ko ni pa de pe ina sa que fini ave me algo fai ne que le mai aqui ai me que te hago aqui ma porque ma vai por fora então coi eu falo fora aí a tua Israeli a versa esta animale algo se fine onde fai menere per fita onde fai goia onde pe onde ma vai non fare la o vesta no leva onde kai que na pito na fono a lolo me ki ma ha ha goia o io to mai ai poco ni to fo aqui to fa que tal no fua
ta whaki tau tui, ta whaki e tau ilo pau, e mene whai whiwhine, si e mene whaki, ka ne whakai mana si hoa, I no roto whare. O tau whaki e hau ni, whaka e koto mga kore leike lea paulaina. E ko si o whaki panga lima panga mo fu, ka ki muia nge hanga o toa whakai mana, hau e toko na kimi e ki, o tau where o kou. Kore ka hiwa ka taki mata ki whehina, kore ka Taniela ki tā nake ki tau mawhi. I'm gonna run with fire. I'm gonna run with fire, with fire that's burning within me. I'm gonna run with fire. I'm gonna run with fire that's burning within me. Taniela e mun maki moani e tutu e sa se fata mai tamaki e ni fare mon family ina tolo ko ape e na fuaki e fa fibe ai me afiona e ki na o me ko ko horika yo na to e fa me matapa ane me na to e hivi me ma e ki fa ya ko na gloria me na na ni fa ka te ma operaciona ko le pega i me ko fa si para es que ma fa moi na le fa ta pe amen. Praise the Lord. Good evening, Father's house. How are we feeling today? Very good. There's some new faces, some old faces. So glad to see each and every one of you. And tonight, in our praise and worship, why don't you rise to your feet? Psalm 122 says, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Coming to the house of the Lord is a place where you can find freedom, you can find joy, you can find peace, you can find redemption, because the Lord, Jesus Christ, is here. And that's what we want you to experience when you come to Father's house, is that you will come and see and meet the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen? So rejoice. Whatever you are facing, God, He knows, He's aware. You are not alone. He will never forsake us. All you need to say, God, I'm here. What shall I do? And He will answer you. So as we begin to sing this song, no fear, fear. Hey, now pehe mai get a wo ke falo sinowa. Lulu matokotaha tokowa. Pakaleha kanau tolu. It's good to see you in the house of the Lord. Amen. See
God, we are glad to come into your house. Father God, from different walks of life we have come, seeking, oh Lord God, the answer. What is the answer, Lord God, to this life? It is only you, Lord Jesus. And as we stand before you, Lord God, we are here, Lord. We are vulnerable. We are suffering. We are challenged. But Lord God, we are strengthened by your word and by your Holy Spirit. And I know you're working in this place, Lord God. We put aside all our hesitations. We put aside all our reservations in our mind, Lord, to say, God, if you are real, touch me tonight. I want to be set free. I want to experience your eternal love for me. So church, let's come and let us worship God tonight. Hallelujah. Oh, Jesus. Let's sing together. For thou, Lord, for thou, oh Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Let's sing it again. For thou, oh Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. We exalt thee. We exalt thee.
sing it one more time, church. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, beyond the future, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, Lord God, we can face out tomorrow because You are alive and well. Everything that we need is from You, Lord God. You are the true source of all it is that we need. And if we have You, Jesus, there is nothing else we need. You are the answer for this life and the life to come. And as we are about to commence to the table of sacramental, Lord God, may this song remind us, Lord Jesus, that whilst we were sinners, You died on the cross for us. That is why, Lord God, we sing songs of praise, songs of worship to You, Lord God, to give glory to the God who came and became man for the sake of me and the rest of our church tonight, Lord God. Be with Your people and let Your Holy Spirit reign in this place. In Jesus' name, and everyone says, Hallelujah. Take your seats. Kole atu hen ka Taniela, ke hoko atu mo kitau tol malo. Hallelujah. Hallelujah. O tonga e tau whamama o ki heiki. O te mai e o homo he tapu. Ko sino o me taa heiki. O tau whamanatu ia I he sāpate uruaki o e mahina kotoa he. E kone palo mesia. Ke mo whai aka ua peki utai hao. Sione vai hano no. E vesi whāwalu. Hano ni mafitu. Kwa u koe mao e moui. Nei kai e mana e homo ngahi tamai I he toa wha. Kanana mate. Koe ni e maa ku aluhifo mehelangi aia ku kai e he tangata. E kai mate ia. Hallelujah. Kwa u koe mao e moui. O aluhifo mehelangi. Ka bau e kai ha tangata. Ai maani e moui a tangata. Ya koe ia kua fuaki, ko hoku sino aia te fuaki ke mo uia I amamani. Hallelujah. Koe ia nai whakiha e ka kai siu, e ringi nau tolo pehe, e wha fuaki whewhei he tangata ahano sino ke tau kai. E rea sisu ke tiki nau tolu. Koe mo oni o kou tala ke tiki mo tolu. Ka bau e kai te mo kai ahaku sino, o e foha o e tangata. Mo inu hoku toto, o I kai ha mo ui a ting mo tolu. A koe ia ku ne kai hoku sino mo inu hoku toto, o gia te ia ai mo ui tangata. A te fuaki, a te fotu ia hi aho whamui. E hoku sino koe mea kai mo oni. E hoku toto, koe inu mo oni. Koe ia ku kai hoku sino, mo inu hoku toto,
O no foi ia te au, mo ia te. Hallelujah. Ko te pire ia a ko ni. E fe hui e ka siu. E anga fe e tau kai ai ma a tangatani. Ka nga fononga. Na fatai pe sisu ai ma ki ono sino. Ai waine ki ono tata. Ke aia sisu ki loto ki o mo ui. E ne vari tata ho mo ui. Te ke maua e mo i tata. Ange beka kore inu na fai he fe fine Samaria. E sisu ke fine Samaria. A talange e sisu koe vai koe na te ke o mai te inu te to fe inua. Koe vai koe ni te watu ke te koe. Te ke mapuna puna e ke mo i tangata. Rako nto vai tataha. Te siwa whāki wano. Hire ne whawhitai, ne paki au ne pehe. Tō kai ko sino eni, aia ko momo ko uhi ko motolu. Whai eni ko whamanatu kia te au. E pehe whoki eia, e le tō ai pu hiri ai kai o mohe, o ne pehe. Ko ipu ene o e whuakawa fo ou hoku toto. Mo whai ia ko whamanatu kia te au. Hio mo wha inu ia. E vesi wano ne pehe, e wano ne pehe mai. He oka mauka kai ai mani. Mo inu i hei puni, o mo whaha ai pekia e ki ka e wake toi hao. Ka ngā whanonga. Te tau whamanatu pea e ko Sisu Kraisi ke tau moui. Ka e wake tau. Wawake toi whoki mai a Sisu. Te mau e koe aho kotoa pe. E ke ai a Sisu ki loto ke ho moui. Whamanatu mau pea Sisu ki ho moui. Tamai he whekau e se he otua e angelo ke le whekau ki a Mosese. Ke watamatei ala mi pea vari tata he kabo he pou matapa o whare Isleri he nau isi ispite. Peka taimi ko e hawa ne angelo whaauha. Tere sio ke he vari tata. E awhi a mi ai. E awhi hou hawa e o tua e te koe. E ai e tata a Kraisi ki loto ke moe. E whailonga i koe Sisu. E aho e whoki mai. O ku wawe ke toi whoki maa Sisu. E tau whamanatu ia. I he aho kotoa pe e tau moe. E tau mai e korinto wahango fulu, la korinto wahango fulu. Vesi taha no, tau moe taha fitu. Ko ipu o tāpuaki, aia o mau tāpuaki, i kai koe whiohi anga i a Kraisi. Hallelujah. O ta whiohi anga i a mo Kraisi. Ke aia Sisu ki lote e mui. Ipu e tāpuaki. Koe maa o mau tofi, i kai koe whiohi anga i a sino o Kraisi. Tamai lewe vesi taha fitu. Ta koe uhi o ku taha pe a fwoi maa. Taha pe fwoi maa. Ko Sisu Kraisi. Kau ki motolu, koe tokolahi, koe sino pe taha. O ku tau inasi whataha i he fwoi maa pe taha ko ia. Tau inasi whataha. Ngahi kupu ke kau taha pe sino fwoi maa ko Sisu Kraisi pe. E tau maua Sisu o ai ki loto ke tau moui. He tanoa kei Isaia wahini matolu. E na e lavea ia ko uhi kokoe ta muau. I ono ngai tā. U tau moui ai. Whaamu bege asa e ki he whewhikauru
Tasoni na lava mai na tufutufa atu ai bagi na tai mai kaya tu taha fam ke fam ma u begi ai ya luke bahai wa desi tahi wa como wanoa Io eki umau hangatu moloto whakapa mo oni eki koe ni hosinogo momo ia koe ni aipu koe tata koe fuakawa fo o eki ke whamanatu ia ke tiki mautolo eki atuku ke ai a klaisi ki loto ke mau i ke whamanatu ia he aho kotoa be ka ua ke toi fuki mai io hena ke peki a be ka mau mo ui ai sisu ego mau lotu e mau whaftai mau huat mo pulolo ka kato ke te koe siova te whawhawanga e mau mo ui eki te vari tātaa e mau mo ui sisu ai ka loto sisu ki loto ke mau ko koe e mau e mo ui ko koe e tātaa koe vai fufuluanga ke mau mo ui sisu buke mau whamanatu e aho ko tabe ma mau whalala loto ke te koe mo fulfula siova ko rewa ke te fukumai tāwina mai ho siasi pai whakau ka manoa mo ton whakau ka mai kai ngalotu ka mau ho sino ka mau mo toto ke whamanatu e ke mau mo i he aho ko tabe kau ke te fukumai ma mau loto mo e whaftai pa ke langi ia pe hua whasisu ko alo ka mau whamu ui amen ake tau mau whataha a sino ka mo tātaa Au pa ke ave hao whawheta e ki he eiki
Hallelujah, hallelujah, Jesus. Eki uma whawhita i ka te koe. Koe tūtai mau i ke roi sabate o noi mahina eki. Koe ne kutai whamanatu mai ke mautolo eki. Whamanatu mai ke mau i. Ke aia sisu, ai koe ki loto ke mau i eki. Ke hoko pe hatu ai whanonganga eki. Pa tuku e wari tata e mo ku mau i. Koe e vai fufulu ke ku mau i eki. Ke ngahi anga e ku mau i sisu eki. Ke omi koe ki loto ke koe maa koe mau i ke ku mau i. E koe e te mau e mau i tangata eki. Ke mau mo tata koe ke fufulu ai kuang hala eki. Kai ora va pe ke tafu ki mai. O roto mo fafitai ke langi ia pe ho kwa fasisu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Whawhitai ki lotonga e whawhita malo ki kau hiwa pa moe a taku whai e teo ke tau Talitali a Liona ku ange whainga maare koe ni ki a aufakene o mai e ki hiwa a tāpag mai tau tolu a te whake Talitali a ki a e Malanga whawhitai ki. Whawheta iki he eiki pepe ko smau e ko hoanga ue he whiawhin tako te eike mau no whakakato e nau ki whahauka ke maki hiwa he whiawko e ni whawheta ilahi ke o tua ko hui koe whainga maari e whawho ofa une ke whainasia ke kumo ui tau kau ngā kau whatahai pea ko whampe ke whaonga e ki whainga maari e ko hen whai beha mea ke langi ia e eiki whawheta i ke o tua whampe hoko i ki hiwa te u whahoko i whiaf koe ni koe tāpua ki ke tō tāko tō pe koe tahia e tala loto ai punake koe ni pia ko omi pe ia koe mea ta tau i o whai he eiki e hounga ki hoko loto ai whamu i ka whakawhau whai he o tua pia ma ako. Amen. Malo iki. Hallelujah. Famole mole pe ku i palopare mate ma maika he fiafini. Malo sisu. Malo sisu. Aho koia na ke ala mai ahi e kai ke ngalo ia
neu pe koi ahola I ene love mai ai ho ke lesi toki mahino kia au ai ofa ko na ande fai I kale male eiki oko faka tapui atu hokule o ki ho ofe kau aho koia na ke ala mai ahi e kai ke ngalo ia sisu e kumo ui aho neu pe koi a holahi ai ne love mai yai ho oke lesi toki mahino ki au ai ofa kohe na ke fai I kale male eiki oko whaka tapui atu hokule o ki ho ofe kau tama tue peni koe oko whaka tawange mai pe oku au watu ene whaka amu koe ha nai ha o lau aho moe po a ene una loto ai tamahi fofoki mai hau kia moho mamahi he te o atu a he mo ui hau o wa te ke mana wahi he te o atu I fear my he tali amua ende kole kake hoko ko ene pele tama tue peni ko
oko whaka tawange mai pe oku wa o watu ene whaka amu koe ha nai ha o lau tama toe peni koe o ko whaka tawange mai pe o kua o watu ene whaka amu koe ha nai ha o lau ia koe ha nai ha o lau. Amen. Hallelujah. Ogulele ya Jehova. Ogulele ilahi ya Jehova. Ma waipe. Amen. Perfecta ilahi ke eki. Na ifa hiva ko sa pwe ke do po mo ma fana fa ka loto ki hiva. Hallelujah. Pe o ya we ko kamata fie mo he ka ngalotu. Tiga ke kamata tau malanga. Kau tau whakawheta ilai ki eiki. We give great praise to our God. Pea neongo pe moone whaalea ko pehe. Sayang e pe tau wholoi sayo ne tau wholoi whalemaki. It's better to be longer in church than longer in si ai ai au ka peka Mosese. I know that I've experienced it as well as Brother Moses and Brother Nama. Ngai, taimi lahi toto e whalemaki. Many times when we were in hospital, Whaamua. we were wishing to be in church. We We give great praise to our Lord. Give us the breath of life that we would partake in. Many times we are not aware. We do not truly value the breath of life that we have. And we would push it aside and stay comfortable. When challenges arise, Jehovah is alive. Jesus, help me. Give praise for you and I today, that we have this opportunity in His Zion. Yes. Whether we will reach the end or we know that God's love is still steadfast and strong. Holy Spirit, come and encounter you. You are the one who created us. And our minds come with power from above, that we would be filled. There is nothing else that can fill us but the Holy Spirit of God, truly. And we give praise that we have the opportunity to yes, instead of wandering empty. Stop saying that we are alive but we are dead inside. Praise the Lord. We have the opportunity to receive our filling day and night, hoping and waiting for the day that He will return again.
Ko fia la ya pite hoa ko ni. I am so delighted this moment Te wa kai sister ko ni los. to see Sister Lose. O ko ka tu pake hatai nia e ki. Yes. Nothing is ever by Ke tau accident. fiha my God. aki ai na sai. That we would see one another in Ke His fai ai ho tau fi fra loto lai. that we would encourage one another. E tamai mau fa feta mo fa ma. Hallelujah, hallelujah. Fa malo lai ho o fa si su. Lave pe ma wa si ai e raksa pate. Oi mahina fo o koen. Pe a koe vai wa anga e tau koen. Ma tu o sio. Pe na yanga fe e ma wa mai. Kai whakawheta I ko keresi. Whai ho mau tataki. Pea mau tu utai e ako ni. I kai ko ha mea sisi ia ke whai hono whakawheta ia. E wha malo pea mohonga ia. Pea neongo na e whai e teu. Ka ku tuku atu peke he lau maari e awhiona. Rea ko iho wholofola. Tuku ke hoko pea ko tapua ke te mautoro. Whanongo ria ke mea ukairerei. To'o pe mea urerei. Kuku ia ke whanonga. O tau whai mei taimi ki eternity. Tanu pe fufu e kaunanga. Ka toke hape a whiona e mea ko tau pe te mau fau e whiafko ni. I he huafa pe o aloko karaiska ko mau whamo ui. Amen. Whawheta ilai ke eiki. Ko to mua tuku ha whawheta e mua whamalo lai. I give great praise Ko and ia, thanks. ko e tau ia tai ha mai. Lawe pe ina se tamo ui. Whawheta o tai henio no loto nga. Praise Him that we are here. Wa His malo Holy lai me Spirit. whapapa ke whaiwhekau. I give thanks to Come our on, senior Hoa. pastor and his wife. Ai whakaatau e pulupiti o e whiaf koen. Allow Mai kaunanga privilege. koen. He whakamalo lai me te whito kuloto. There's great thanks Kau mai to ngau ki from the whamiri. depths of my heart. Mau for the lau family. tāpua ki mo lau monu. We counted our I blessing. hanga e ki o whaataka ni mautor. Kia te au. God given me this Ke opportunity whaia vai. to share with Pe hanga e vai e whiaf koen. Pe lelei ke te koe pe kai. whether it is good Kai for you or tuku pe not. ke lau maa rio e ki. But let the Spirit of Ke ne God alasi o tau ngai loto touch kotoa. us. Yes. Ko hia ki tau iloi. Ko vawe ne te So we whakai. would know He Tai mirahi e tau whanong. Ki hono malangai. Ko vawe te whoki mai e many ki. times we hear them say, Ka wake whapapau I mholoto. but have you met Kai ha aho tene hoko mai ai. Te reau ke pureanga kune alo te will you mo koe pe reach moau. the kingdom that He is Ai preparing pureanga you? ku toko koe ka venga tau koe ni. The kingdom Ai of pureanga e o tua. That is our theme this year. Ko e ta mo ui. Our Ke ta lives whakapapau I. are to I make aho sure- kotoa pe. Te ta au ke pureanga e Make o tua. certain that we will reach the kingdom of Ka God. ona tahanga noa pe. Let us not just be unaware. He nofo he mamani ko ni mono living ki in this koloa world. osi. Koloa mamani ko ni tai aunga. Visions of this world will be, Au hape ia deve mea kotoa. they will, Ke ona hoko mai a ka ki tau toro. which we do not want to happen to us. Tai mina e whaha mai ai e malanga e fiaf koen. When I was told that I would be given the Na opportunity umai to share whakataha. this evening, Ko whawhetai ke eki. I praise God. Amore mor musuma ko foi mama na mai ana ke tui mai ke. He sister. Pe ko kai ke ai ke lunga. He tame whanau. O te te wha ai o taro na wha ko mo ma foi mama la vea ule vai ve kau. Kane si te hanga su I koe. Pe ko me si tuku pe he pe. Na moto hanga moto ke foi mama ka tuku malanga aku ya. Hallelujah. Whawhetai ke Praise eki. the Lord. Tai mina whahoko mai malanga. When I was Nei told te I ke would whahoko mai malanga. Nei whahoko mai pe malanga he whaiwhekau. Ke malanga he whaiwhek ai hoa. Pe That au. my husband would preach, Pe au taritari au. and then I would, Pe ko hai pe ia maua. or who out of Pe either au of us. tange hoa. Sai malanga koe. Kau taritari pe au. Pe au pe ke wike taha. Ko toi ririwang e mea kai mea maari e nei whai wakai ki he tau pesi. He ko whai e teu mai ia keu ha o taritari. Nai pehe mei pehe ha ma whete ke aki monela ha ma o mai ke pulupiti ke whai taritari. Pea o peo pehe mai e tamaewa o tarang koe ni. O ku tako kai kua ku taritari. Pau te sio I fo pese. Ko ala malanga e raksa pata sune. Whawhetai lai ke eki. Praise the Lord. Kamo manatu,
Kom na os te be ho ai no pe mani ki vespe mana ko ai. Pe a ange ko vai ko tarangai. Os ta me te malanga o toi ko mo ka ta ki ko ma tiu na e malanga ta me ai ko nga ue kau sai pe mo os tau ke pe ma mo fola pe te wai ta mai o eki pau pe hanki ai I said to my husband, you know something? ko sa pate ko ke malanga ai The Sunday in which ko you're sa pate preaching, ya pentecosi that is the Pentecost Sunday. ta mai he hoa e kai ke toi riu fi venga pe au ia me a ko ni I will not change. I will ko ia continue on. Therefore, se fare ta mai church, Father's house. teu ki ta pate atuau i he pentecosi. Hallelujah. Hallelujah. I will speak on the Ko Pentecost. tai mi na sio pa wakai pe teu pe te malanga pentecosi. When I thought Na I would maka preach on ko toi Pentecost tapu Sunday, i aho ta tau he tau ko si na malanga fa fe ka puta son last year, i vai ko ni. yes, Brother Pitasoni was sharing from this chapter. Ko wike ko si o lere mai ai mo weekend. Wike fa ngata ia la yoku. Last Ai week firi he o tala mai ku na fo pe tau la lo va o ko ke fenga mai ke ha we e tau mo wi na tala nga wia me a pa ta tu ke tu wa ke tu malanga tu taimi ko hinga ko ngoi fa ngata ia ko langa e ko tai So ka ke many tu challenges in my body, kai fa fe ta i be na ke tu ma o be fa la lai e but my trust was in the Lord tene o mai ya ke fiaf ko that ni He would bring me to this Tau evening. whiha ake. Amen. Baka helo lai e kauria. Na ho ta o te maro ko me pena o va ve mai. Maybe Tau te I was early. to e tuli ko e to ta hai lo to e. Two on Ala that te fai side, ko e one po on this kaure side, ka pe. and only kids on the other side. Fa feta i eki. And I O thought, te ke praise we you, i Lord. mau tui. O mau Without tu ma o faith, he e ko si wait. suka lai si. Stand firm Ko in ai the pe i o sai o ne. Tuku be ke a wat ke ai e folo fola. Let them Ene hear la ve the o word. tau ngahi loto. And it would touch our Ko fa hearts. feta ko hinga. Me ako to a pe na fai mai ai fo. Everything that I've endured, Ko wa mai ke fiaf ko ni. reach this Ke evening. whakahoko e whatongia. Yes, to fulfill the responsibility. Ko wa whalahi atu kia ki motolu I ko toa extend my love to pesiasi. each and every one of you. Pea mo ki motolu ko toa pe ko kau a aina kai ke Those lave who are i mo visiting. ingoa. Ko fuafua tai mien. Maybe your first time to be here. Toko pe mo ke fem fine motu an. Please allow this woman Ke ne whai atu pe aki. Wawak watu pe. Hei ilo pe na hoko pe. Ko ta puak pe mo i whaloto lai ke te tau tolu. this evening. Hallelujah. Thank you, Jesus. Folo wa mana ke vai e fiaf koen. Tohi anga we pa vai hono wa. Pe ko veso no ulaki Book he of fa. Acts, chapter Pe 2. hiki ke ai ke vai hono fa. Veso no tau taha ke osi. Nga ue vai ua. Acts chapter 2, Ves ulaki ki he fa. verse 1 to 4, Ai o pe no wharea. in which it says, Pe ko sia e aho e pentekosi. when the day of Ko na Pentecost, katoa o loto they taha were i all potu together pe in one taha. place. Pe whakawhana e ai u ulu mai mehelangi o hange hatu oni matangi malo i au pito. Pe whakapito aki ai whare kotoa pe nana unofo ai. Hallelujah. Pe nai ha mai ka tek nau tolu a ngahi elelo manga o hange ko i afi. Pe anofo ia ia tek nau tolu taktaha. Pe nai whakapito aki nau tolu kotoa pe ai lau maari e maoni oni. Hallelujah. Pena kamata rea aki ai rea ke o whakatatau ki hono wharea ki nau tolu e he lau maari e amen e vai hono whaapa ko vesi hono tauta aki Acts chapter 4, o pe mai verse 31, it says, pe hiri e nau lotu na e ngalulu ai potu na nau whakataha ai place where they were meeting was whapito aki shaken, nau tolu ko toa pe and they were all ai filled lau maari e maononi with the Holy Spirit and spoke the Ona word lea malohi aki ai folofola ai of otua God. hallelujah Amen. pena e loto mo lau maari e taha pe aki nau tolu ko toa pe na e tui Hallelujah. na e kai hata e ui e ne mea Hallelujah. ne mau ko mea ana Yes. kana nau mea taha pe They were all one. Hallelujah. hallelujah pena e famo oni e kau apostolo aki e malo hilahi o toi tuu Yes. ai e kosisuka kosisu Hallelujah. pena e lahi ai ofa ia te nau tolu ko toa pe All the believers were in one heart and mind. pena i kai hata ia ki nau tolu
e masiva. He koki nau tolu ko toa pēna e mau, ai whonua pe whare, Yes. na e whakatau atuia. Pēna e omi ono totongi o mea ko whakatau. O tuku hifo, i he vae o kau apostolo. Hallelujah. Pēna e tu whaki ke tangata takta. O whakatatau ke ne masiva. Praise the Lord. Pea ko Josefa i whahinga o riwai. Me whanua ko saipalo. Aian, na whahingoa e kau apostolo ko pāne pasa. Aia ko no hinga. Ko e whahau e whia maria. Na whakatau e ia hono pot whanua. Pea omi hono paanga. O tuku ke wae o e kau apostolo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We need the Holy Spirit of God to move amongst us. Acts chapter 1, verse 8 is well known for every Christian. Talamai he ngawe bahe laki ves valupe mai. Ka te mau mau be malohi o ka hoko mai ai lau mari ma oni ke tek motor. Thank you, Jesus. Pe ko e ku kau framo oni ki motor i Jerusalem. Mo siute ka toa mo Samaria. Pe ki ngata ngo mama. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, we are his witnesses. The scriptures that I read to you. It shows us working together. Quality of the healthy church. Yes. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Pene hanga reva he vesi urakia talamai ie hoko sia e Pentecosti hiri ene aho fango fulu ai ha fra kehe hola sisu pene haere ke langina ni kore ke kawakonga o reva temo al He asked the disciples, Jesus asked the disciples, do not leave. O faye malanga o faye ngawe kamo wo be ke pare ke loki olunga but go up to the upper room and wait there. Pray. And it wasn't just a short prayer. Yes. Prayer to await for the Holy Spirit of God to come upon them, in which the scripture says. Praise God for the apostles who were obedient to their master. Sometimes the pastor will say, everyone come to church. And you say, think, Ako aho ya hoko mai equipe ave ki mautoluia ka ke alu ko he atu e mea na ikai to tonu ke ai ko sai hono eki. Hallelujah. Hang hai follow e fiaf koen ta mai pe ko hoko sia ai aho e Pentecosti hiri afa noa haere ke eki pe ha fatatari kai hono ni manoa 40 days before Jesus ascended into heaven. Ai toki hoko mai ai e lau mari. And then the Holy Spirit came. Yes. We can think, what is Pentecost? That is the day that Jesus commanded them to wait before the Holy Spirit of God would come upon them and fill them. That is the hope for us, fellow believers. Yes, that the Lord will return and we are all in one place, one accord. Yes. Yes. A divided church. What we learn here is one. If you want the Holy Spirit, we need to be one. Speak as one. Work as one. And we will then see that the Spirit of God is moving in His church. And we see how important the Holy Spirit is. In the Old Testament, we see the importance of the Spirit of God. The Father, Son, and the Holy Spirit. Yes, Father of creation.
Jesus Christ, Ah, umai ke lau the Maria. Savior, Koi whawhie and mai. the Holy Spirit. Which Hallelujah. Pala si su. Te walu. Hoia we tai fie ma vai ka wako. Jesus Kana said, tai "I fie will ma go." vai pe kana ke nau eke nau tolu. But the apostles did not Sisu, want to te kau ki fe. depart from Jesus. They didn't ask Tapu about the talamai. creation. Pena e fua noa mo lala ai funga loloto. Yes. Hare na me nei hoko. Asela Maria. And his Hallelujah. Asela Maria. Pau tau whawhetai. dwelt. Ko inga he tau iloi. Mea ko tau pe fo inoa, he? We know Pe ki everything. lawe hake he mau whataha nea fie ai hoa whawhika. Ai mea ko fo inoa. Ona ke peheu tai aonga fo inoa. Do not think that Ko whaako zero mau pe me he is kukui. not useful. O ne tala mai ga te au. My O wana ke grandparents would pehe. always say, O ku tai aonga fo inoa. do not think that zero He has kai no ai ha tau fie ma o ke hongo fulu. E kai ke mai a taha ia o tānaki mo ha taha pe ai hongo fulu. O ku fie ma o e foi noa ke whakapipiki ki he taha. Kai tau hako ko hongo fulu. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Pena e pepe. Ai anga e potu tua e o tua. I he mea. Fuofo noa pe mama ni koni. Yes. Pea mo lala. When the Kai earth was hoko mai e nothing, lau marie. Pea toki the Spirit of nganga God o e pe o tua. moved. O whakakakato ai mea ko toa pe nani Yes. tau mua ki ai. Hallelujah. Tau whawheta e mo whamalo ai. Ha umai ke konga. Ha umai ke whakafou. Kamata pea matiu. Hallelujah. Hallelujah, beginning in Matthew. Tau sio ki ai ke lau marie. He? Whawheta ke eiki. Kamata pea matiu. Tala mai. Nai whawhehu i whaka Moses Josefa ia. He haat koe angelo tang koe. Neo. O teke iloa e mere hatanga tangan tarange. Ko o si whaka malu e lau maari e maoni. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Whawhetai koto ha beia kamata pe koe mea ha mai ai ai lau maari e Yes. nai hoko ki a mere pe hoko mai ai o The tau Spirit of God came upon Mary Tau sio the ke lau e Virgin. lau maari e. Yes. Te tau nofo mate Spirit pe. of God. Kauareva pe ke hoko mai lau maari e. We will stay dead until the Nai Spirit of pau God pe comes o tua upon ia. us. A tama. And God created Adam. Pera pau ne whao pea tuku he. Kai kia a tama gai mo ui. Yes. Kai koe taimi bena ne ho kia ia But when mana God mo ui. breathed life into Aia koe lau the mari body of mana. Adam, Toki hoko that he is la the koe mea Holy Spirit mo of God, he Hallelujah. became alive. Whawhetai ke he eiki. Praise God. Koe mea ko mahino ka teuhi. Whala e whiaf koe ni e ne tala mai. What is sure to me in the E Word ne of hoko God sia koe aho pentekosi. is that on the day of Wa nau Pentecost, katoa o loto taha. they were all I in one potu accord, peta. in one place. Hallelujah. Oku Hallelujah. mahu inga e tau tu whakataha. It is important for us to E tau stand, ngau e whakataha. to work together as one. Kaku harewa mea u whaingata ai. If there is anything that is difficult for us, Oku hanga e wholofola ko ni o a koi I tau tolu. Ngai whamiri. Kamata pe me api. Seu sare maia. Ke whaia i o tau whafonu. Tai milahi e tau whanongo. Tau au mai o whakatatari. Ke tau taritari e lau maare o tua. When we E await ke hau the Spirit maha of koe God. ha. yeah, Ko api e whaia i o tau whafonu. At home E tau is hau where we tau are osi filled. whanu e lau maari e. When we come, we are already O kui filled kai with ko the tau Holy toki Spirit hau of tau God. tolu no sayo ne. Ke whaia i o tau whafonu. We are not just coming to Tie Zion mau to ia. be filled there. Ke tau ngo i o ku tau taha i api. We need to be one at home. I loi. Yes. Ko tau ngo i ko tau taha ko i api. When we feel we are Taho one o rea in the mo se house, panit. one with milahi your foki husband and mo ui. wife, many times in life. Ko wha ko maupe. Ko hinga ko ki whanau ko ku manofo i api. I always learn because of the children we E have. toki alu hifo wa o ki. Ko ngā whaka osia vai vai. Ka koe taimi lahi. Many times. O ko alu pēu ia o maha mea. Pēu talau ko mea ene aku. And I will say, this is something that I've bought Pea. for me. Pē mai rewa hewa. And my husband would say, O ku I kai ko ho mea ko I tau mea katoa. it is not just yours, it is for all of Hallelujah. us. Amen. Pea o ke taime ni. And sometimes, Ko alo a chou ia o mai ene fo inu tolo. Puha nu tolo. Joe will go and Laka buy mai some reo na si o noodles. ala ki ai. Pea ta si a chou ia. Don't touch it, it's mine. So ang ko mea ko e te nau si o ke mea ko ku What kai. they see Pea ko from their whatawa parents. ngai e mo I ko whenga e tawhi.
And I feel in Te my lau pe heart, mea ko toa yo tau api ko tau me. everything in our house Me is yo for all of ngai us. ke whakalo to lai a ke whanau. What I want to Ko encourage ngā you ke tau children, wako pe me api. that we can learn from Pai ke tau home, ilo. that we Ko would mea know ko toa pe. everything that is in O our tau home, taha ye e ko that sisu we are one karasi. in the Lord Jesus Christ. Au hifo ke vesio noa. Verse 2. Gloria ke otua. Hallelujah. Kamata pe vesio noa pe maya. Pe a whaka foki wha. Na e iai Suddenly e a uluma. sound like the blowing of a Mai violent wind. Asi ko ne ai wha foki wha pe ko suddenly. Yes. Ko e otua pe taha o ku wha foki wha ne mea ko toa Only pe. God. Kai ke ia hatau mea ta tole wha foki wha. Nothing we have will be. Ko e wha foki wha ko e ni he ko e mea ke tau iloi. Ko e otua na pepe sisu. Me pepe e kaua kon. Tata pun wharepe. Tata pun wharepe nau mana wahe. The apostles were Foki scared. wha pe ko toa sisu hona lotolotonga. And all of a sudden, Kai te a mea tene tau pia tau. A sisu mea ne au ki a mea. nothing could stop Jesus from otua reaching ia. them. That is how Ko God otua e wha works. foki wha. He's a God of the Amen. unexpected. Ai Yes. ke tau iloi he aha ko ni. Let Kai us a mea come to koko mai know. wha foki wha. Ko otua ia. If anything happens, all of a Se sudden, tai meu ta whakauka, hawe wha ofa mea kusi mate whakawhaka. Hei, tange pe ha mea ne whaina a whio e keu tatau, totonu ke si pōna hawa ia. hallelujah. Koe whawhetai ke eki he mo sese, Ia. mea ko toa pe hoko mai ke tau mo ui. Everything that happens to us Tau in this life, whawhetai pe, let us tau give kei thanks whonu to pe lau God maari e. that we are still filled with the Holy Spirit of God, Kei whai pe hono whakatolonga e tau mo ui. that He would continue to persevere, preserve us. So anga whare o tamai. See, Father, Pana hoko mai e ki o alua, ala mo sese, moa. Kita tahu kita pada orang kita kata orang kau ini, haleluya, haleluya. Hangai pe kita lalu tapi ni macam eh. Lea malo hibe babe ya. Saya be tahu be, mata be mau, mata be mau, tari be mari pe. Kau ni alwa tu pe kau mate, webe ikai tiga kau be mate awia. Pada tamai saya be kau kita pe kita tol. hallelujah. Kai ke tau pe tau toria ko tau mateu teu pe sanga pe eki o maka ye aho e fa God has marked the day for each of us to pass on from maka ye eki aho te ngatai au tau fa fetai e tau ma fanga mari fie ma hono lau mari ko ka venga ya ako ni ke The tau theme ma of lau today mari ma is that we would receive the Holy Spirit of God. ko whakaamu ia pa moe mana tu he kurea pe a whakawhakawha na ulu mai e on matangi maloi ko taipe ia tahe lau mari Hallelujah. haleluya That is the type of the ko Holy taipe Spirit. ia tahe lau mari ko matangi malo It's a blowing of a pe violent nai ha wind ua o whakapito ki nau tolo came from heaven. tai mi ko tau no whakatahai Where they pe were tau sitting. ngotu whakatahai ia e me e hoko he tau ngai mo ui Something will e happen hoko in mai us. lau mario e ki i he Spirit of whahinga God mea will pe come kon upon ne us. tala mai na e hoko mai ia i hange ha toni matangi malohi pe a whakapito a ke a whare kotoa And it pe filled the whole house where they were sitting. haleluya Amen. fie mau he kuonga koe ni We need ke in these days whakapito e tau mo ui To e be lau mai filled. tuange bebe mo ui Let tuange go. bebe ia he ko tau whainga tai e o mai whainga wa e ki Let koe go kei of the whakavon things of bebe this tau mo world. ui Yes. he tau hau o tau whonu tari perere hau pe mea ko tau tau whonu tau mata tari pe ngai mea ko tau pe Hallelujah. i he ha toko ni mai ono lau mari With the help pe of the toki Holy pere Spirit, vai we can endure. haleluya Amen. ko vese no ko whakalata i e whanong ki ai pe mai pe nai ha mai ka tek nau tolu a ngai elelo mga manga They saw what seemed to be hange ko tongues ia. of fire that pe anofo ia separated, tek nau tolu came to rest on each of them. haleluya whawhanong o tau te ringana e tala mai ha mai e ngai elelo mga manga whawhetai ki he eki Tongues na kai of kai fire. elelo e taha wia e pehebe oh Not just sio one. na hoko pega mea ko mea na ko vi kana hoko mai e ngai elelo mga manga ke lave ke te koe pe na e tala mai na honge hafi tawilo e hafi koe Know me that fire o ku tuku mai ke koe e hafi o ku vela pe koe e hafi o ku pama is hot. ko e ati It is ni tuku mai cleansing. tala mai ta mai hange ha tu oni matangi ke ha ke mau faarea malo Hallelujah. faarea malo
Whawheta I lahi ki he eiki. Yes. Tala mai he wholofola. Hau koe awhi he himi, wholofola himi. Hau koe awhi whakamaa. Oh, maulotoni. Father, is a cleansing Hallelujah. to our heart. Te mea ki whakamā ko tau loto pe. There's nothing else to be cleansed Hallelujah. but our hearts. O maulotoni keina ko toa e ngā ha. O e mau ngahi kovi. Yes, all of Hallelujah. our iniquities. Koe ngā ue e awhi. That is the work of the fire. He ku tala mai. Taimi lahi au tau wha. Whawhekiki holo. I anga e baptaiso. Many times we battle Tala in the mai way e of baptaiso ke baptism. mere u tala mai e ke tulu. Tala mai e. Tala mai e sione. But the book of John Oko says, baptaiso wa ke vai. Ka kuia e I taha kumuia ki baptize mai. with water, but the one who comes after Baptaiso me ya mo tolu e will lau baptize mai. you with the Spirit Pea mo e afi. and Hallelujah. fire. Lau mai e pea mo e afi. Tau Spirit and ilo pe. fire, Hoko we mai know. afi. Kaina ko toha. Yep. Tau mai e tau mo uhi. Yes. Whama ho tau ngahi o to ko. The fire will come upon us and cleanse our hearts. It's a purifying Tala mai fire. rewa. Ko e afi o e ofa whakalangi. Ke The tau fire bela. of the heavenly love, Ke tau bela i he that we would be a light with it every mo day. whamalo ai. Ke ne ofa. Hallelujah. Ai ke tau mahi no i. Let us Ai understand taimi o ku hoko mai ai. the time in Ai which, elelo manga lau When mari this- e mao ni. yes, Ha o ki holo when to. the tongues of fire reach us, so come upon us. Taki pe to o kino a e mo ui. Yes, to Fai ho remove, tau whafonu. yep, Ke tau a ewa i e lau mari e to ngai remove the rako things ni. of this life and Pe tala fill mai us rewa with the he. Spirit of God. Vese no fa. Verse 4 says, And all of them were filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hame ana whakapito ki nau tolu. What were they filled with? Lau mari The e Holy Spirit. Whawhetai ki heki. Tala mai. Pea nau told- kamata lea aki ai rea ke And heke. they began to speak Whakatatau ki hono wharea in e other nau tongues E as lau the Spirit mari. enabled them. Hallelujah. Hallelujah. Ai mi go tau whono he lau mari e. When we are Tau filled with ilo the i e Spirit mea of koton God, ke tau rea aki. we know what it is we should speak Hallelujah. of. Kai mi go whono i tau tau e lau mari We e. are filled with O the ku Spirit of maua me God. pe lau mari e me tau ngai mea The kotoa Spirit pe. of God overflows from us. O ku ikai ke toi ha mai a mea ke he mo Nothing ui. else is seen in us. Ko That is te the ma ui ai Spirit of ako God. ni ke ha. That is Ke what tau we need ponu today, he lau mari e to be maanu. filled with the Spirit of God. Pea ngai, pe, hiki me ai, he koe tatau pe ia, o e vahe ono wā, pea mo e vahe ono whā, ai ne Same rea koe chapter he 2 mea. and chapter Ka 4. koe mea kune o mai ka te au ke tau whakatoha ngai. But what we need to realize here, I he taimi koe hiri koe e nau lotu, that after they ngai prayed, ngā lulu lulu, the room was shaken. ngā lulu lulu e potu na nau whakataha. Yes, the place in which they met was Nau shaken. tolko toa pe, ake lau mari e They were all maanu. filled with the Holy O nau Spirit rea malo ia kai wholofola. they- Hallelujah! boldly with the Word of God. Nai ngā lulu lulu! They were shaken. Ai ke tau tu mau he ko si suka ai si. Let us stand Nengo pe firm. lulu mai e mo ui whanonga anga. Tau ke For the tuma o he journey ko si will suka ai si. shake us. Kau o ki kai ko ki lulu mai pe ha mea. is not O, just a te small virieni. O, aluenia. Ko e lulu mai pe tu pe he ko si suka ai And si. even when we're He shaken, ko we ne need to lulu ko stand ki tau firm. tolu. Pe whamoni ai e tau tu he ko si And then suka ai we si. are witnessing He wa, that we are ko in tau poni Christ. e lau mari e For we are maunini. filled with His Tala no ai e fola e hako ni. That is what the Tala Lord mai, today speaks. mea ko toa pēnei. Ngā lulu pe hoko whakapito ki Everything nau was tolu. shaken and they were filled Lau Maria with the Holy Spirit. Pea kai ke ngā tai. Not only that, Pea nau toki. Malanga aki. Hallelujah. yes, hallelujah, Pea nau toki rea malohi they aki. began to Ai speak wholofola e boldly with the otua. Word of God. Ko hae mea ku ke rea malohi aki ngai What is it ako that ni. you speak boldly of today? Mea aina ku pie mau he lau Maria ke tau rea malohi aki. This is what the Spirit of God Polopola needs bea e us to otua. speak boldly in He the oku ha, Word of o God. whamo ui. Because Oku it is waloki. saving, Oku it is whakapato. correcting, Oku it is whakatonu teaching, tanu. it corrects. Ko mea pe ke tau tari. He All kone for us to wholofola. accept. Nani o whakamana ba. For His Word He has already Paungala ia breathed, kai tato. and it is of good Ola mai. use to Pe us. toki kakato ai hono teu teu i. Aki tau tau ki ngahi ngā ui. And then we will be fully complete for the work He has prepared for us Taimi to wau tau do. whonu ai he lau mai. When we are filled with the Spirit of God, Kamatare wake. Hau. Ai ngai mea whakalau mai. hallelujah, and the spiritual things will come unto us. Toka ngai.
Ko time pe ko tau fono he me no ia. Recognize that when we are filled Me with no ia be ma ho. unnecessary things, only Ai, ve ma unnecessary uia. things will come out Ngawe from us. Fe ma pe. Ke tau fono ma ho. We must be E filled lau marie. with the Spirit of God. Ka tau hoko. Yes. Ko ka kai o ku le We ma can lo ia. become people who speak boldly Ai o tua. with the Word of God. Pena tara mai. Pena loto mo lau marie tai ka kai ko tape. Loto to e lau marie tai. Yes, they were in one spirit, in one mind. Tatau se ore ba ki ai ke mea ko no tokanga mai ki ai ai apostolo I he hoa ko ni ka ki tau tolu ki tau nama pena ha I kai ke to e lau e ana ia ni mea ko ni mea And lau pe ana mea a Liona ko mea ia ana lau pe a mea ana ko mea ia mau lau pe he hoi fai fe kau e mea mere ko e tau pea ko e tau mea ko to be ko tau hau ko pone lau mare ka ki tau te hau ta tolu e whakangata when we are ngata filled with the Holy Spirit, we are no longer limiting ourselves. We're not saying that we claim things for ourselves. The Spirit of God needs us to have one. Hallelujah. Yes. That We work together. Yes. Not or his wife, but we are all working in the kingdom of God. Hallelujah for you and me. The kingdom and the place he is preparing for us. They shared everything they had. No one claimed anything as their own. It's difficult for us. Difficult for us to count things. Is that our things belong to others as well. When we come into the presence of God, we're filled in the presence of God at home. We come to this. Yes, hallelujah. Because we've already been filled in our individual time with God. We come to the house of God. There's nothing here. Hallelujah. The Spirit of God needs to dwell within us. And when he fills us, let the Spirit of God live in us. Yes. Our weakness is that we say we're filled with the Spirit of God, and yet we still have lordship over ourselves. But when we allow the Spirit of God to be Lord over us, we can then see working together, sharing together. It is an ke to alo ta neo ia fatau ta nevo me ka mai panga ko ia tu mai ke vai apostolo he ke ha ta mai he alo ta mere ia ba me o ko fe mai ta te o kai ha mo me yes, we are not to me sorry o ka ko atu ka ko ku pe e ta mo wi ye ngai as an example for us in these days. Whatever we have, we will not be lacking in the house of God. God is the one who shepherds us. That is his promise. Yes, hallelujah. That is his promise, that he is our shepherd. We will never be lacking. Possessions. Yes, you see that they kake ela pe ko alfa galonga uwe po no fai metanga we ko wela yanga ikaya pito hallelujah ko ponga ne ke tau to fata pe tau ngawe fata stand together work ke tau together si atu ho tau to wa to no if our brother or sister is falling short we would lift them up hallelujah fata ngai ngai to ho we iki
There are many brothers and sisters in the Lord. Ko nge ko sister ana he. So me ko foi ko fu ko ni ani. Ko tu pen na mai ana. Ko la kareva tu ia. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. I count it a blessing. O hange ko no foi mama na o mai. Pa ko talange pete pu ma o pe na vai ange ko to la vea ta ho mo te foi. Hallelujah. Hallelujah. Para malo ko kita tolu ngai a ko ni. Yes. Mai e fainga Maria que tau ha que no sai ne. Tala mai loma ba he valu pe vesi ulo aquí. Pe a kai a fra malaia. Yes, Romans 8 verse 1. Que aquí na tolo ku ha. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tala mai loma. A kai que ya fra malaia que tek na tolo o ku ia kala Jesu. Hallelujah. Ako na tolo ku ha. I kai au pito te nau muy ke kakano. Yes. Ka ki hela mari. Yes. Hallelujah. Because they do not follow the flesh, but they follow the spirit. You know the time when you are following your flesh. You will end up in a place that you will not have no joy. And we give praise to God and we thank Him. Ko e tau kei mau e whainga Marie ke tau wha au ngā iai ai tokoni e lau Marie ko e rea ia e eki te walu te tuku mai hok whetongi I will go, ko e but I lau will Marie send to you maononi the peko hea comforter. rewa hono whatongia And what is the responsibility of ko the comforter? whakawhia Marie Is to comfort. ko e whakawhia Marie pe kia te Not kai just whekau comfort to the ko e whakawhia Marie pe kia mere Not just Pai ko fie Maria pe ko pa fie Maria ka tek na tolu ko tape for all of us o pakata who have availed ko hinga ke hokko mai e lau themselves for the mai Holy Spirit to come upon the kainga sa se fare tamai Father's house. masi ko no foi api When I stay tai at pe home, me pong ke fiaf tai pe me fiaf ke pong sunrise to sunset, o ya we ta ko me ale o mai ke fare si hova well, it's a good thing to come to ate si hova ai tai he fa fona ki no lau Maria It would fill me with His ko Holy hinga ke ha Spirit ke urea pai kai ke to tai tamai so I could speak without coughing. ka ba te alo ko vai pa ke tai ko The me children would ko say, if you're sharing and you would cough, ka kwa nga ikio fra ta o ke malanga fe ko ni yes, ko yo te fe ma o ke tai o fe ma o ya ke wa tu pe fe ka o ke I te want the moto command to reach each of you. he ku tala mai e puna ke ha u ko lupe o fa Hosia si la lon Yes, hallelujah. Pau mo whakana aki ai. Tauhi mo tau kapoi. Hallelujah. Koi tau kapoi ni ai muakisiasi. The first church, and how Ke they hungered and needed the Spirit of God whaiho nau whakafonu koi korea. to fill E them. lau marie. Holy Ifo mai Spirit, ko mau wharen. come into our house. Hei. E ifo fe mai ka pau kai te fe How can the Holy Spirit of God come Fe down mau if ke you do tau not hau ko want ke it? lotu. Pe whaia wesi pi pe tau kore ke lau mare. The worship Kalanga is ke ai. God, that we E ko will nga sing se ha. out Na tau ponu the pe lau Spirit mare of pe God tau to hau. fill us, Kore ke come. no lau tala mai he mea. Yes. E lau mare hifo mai ki o mau wharen. Holy Spirit, come into Ha, our ere mo house. mafi. Yes. Ai ivi ho keresi. Yes. Hallelujah. Yes. The power and the Pe breath to of your pe to pe grace mai. To hifo ko fu matangi. Hange ko fall down as pentekosi. a wind Hallelujah. like the day of Pentecost O omi ha elelo afi. and bring Ke us mau tongues whaarea of mo. fire. Elelo afi. Ai ke hoko mo ui. Let your life Ko become elelo oku. Aluatu elea. Ko iframu ui ke kaunga that fononga. your words you Ka wai ke speak hoko is a olea. life, Ko to alatu those ko around afi. you. Ke ni hanga ia to e tama te and hifa not a to ta. fire that would Ai ke hange ko destroy. elea me. O omi ha elelo afi. Ke mau whaarea maloi. That we would speak Hallelujah. boldly. Pia tala mai le vai ves fausi. E lau mari e tari mai. Ai Spirit lotu o of God. kuatu.
Please answer these prayers. Ele mo mafi mafi. Down with your might. Come, Holy Spirit, come. Hallelujah. Hallelujah. This is the time of the Holy Spirit. This is the time for us to use and try to always be filled with the Holy Spirit of God, so that we can withstand the time we are living in. Yes. That time that will come that we cannot overcome. And then when we are filled with the Holy Spirit, we can then see the fruits of the Spirit. You are filled with the Spirit of God. Love will be seen in your life. You will show forth patience. You will show forth peace. These are the fruits of the Holy Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We need to continue to try, yes, to attain the fruits of Spirit. Yes. Now serving the Lord these days. Like the verse I brought. We cannot have the Spirit of God if we do not wait upon Him. Yes. Come empty and leave. I will go and start my own work. Why do these things happen? Why do they occur? Because we come empty and we return empty. And if we are not filled at home in our own, come into the Zion church to be filled. Yes. Not only you will be filled, but also those in your household. Praise the Lord. Please read your Bible. Read the Bible. Yes. So you can have a growth and fruits in your life. So it's a waste of time. Yes. You preach, but you do not accept. Yes. Hallelujah. Amen. Mom, I beg a shot like that in Malanga. Kako beyang. Esai beya. Kana behe kaya ngalotu. Man finimoto fatamulu in Malanga. Utalangi. Tu ai be fanao. Teurea be hape me ya o me eki kereaki. Kone osipe ko finisia. Ya ko fa feta ila eki fa am pesa so freta mai que ta fokia te fa koni ko ta fon ma ho la mari a eva la mari let us walk de la mari si o la mari tala no la mari talk with the Spirit of God. Me ya fe fo fania sa that is what will bring love amongst the people. Ai alo tala no ha ku me hallelujah wange ko me ko na mai ko he tamayo eki alu pe fa be ma pe he pe e to ta fa fe ko ai mua malo mua malo mua hey malo mo si chu hallelujah hallelujah malo mo eki kene o mai ki tau tolu let's give thanks to God yes that has helped us reach this day. May He continue to bless us. Oia ko pepe ai malo to lai tamai mo fa fitai mo fa malo ma fa tawang pe Hello Mario Afiana. Oku ke ala se o mga hiloto. Oki ngahi ke lere yang funga makani. Kau ke to mai ko afi ke nga kena ngai ngaha mo kino ai mo. Mo fa fita mo fa malo. Pelo tu ya wa ko ni siso. Famalo atu hai menere ayo kananga patawang ebe. Iho ko lang ha ke me falo to lang e mo ngai mo ui.
Tuku be to no ka fra pe afiona. Ye loto mai loto e fi afkoni. Pe ke lang ia pe afiona. Ye me ko to pe mo fa ye hua fasisu. O ma famo. Amen. Hallelujah. Afeta yeki. Mafi hau o kaka io ko epe na topo Komisiona whakalau maari e. Ako tui ko e nau teo teo i whalawhala no bea. Ko rau inga ko e tau Malanga he ahoni o alfa tahap whakawasea ke tau misiona. Hallelujah. Ko e misiona whakalau maari e. Hallelujah. Praise the Lord. All things work together for the good. Amen. Ngahi mea ko toa pe was fotutu umopalani. Kai ke kau ai o tua e hoko pe ko tokula noa. Fatonga ie. Kai mea ku kau ai o tua. O ku mau. O iai hono malohi. O iai hono whaka ofa. Pea ku iai hono tāpuaki. Unity and oneness in the presence of the Lord. Ko e taha mo e feo fofani I he lotolotonga o tua. Ko lau maria ko mea ofa ka te tau tau. Amen. Ko ke fie mau ia ke tau whakatau. Ko ke toi fie mau ia ke tau toi whai ha mea ki ai. Ko mea pe ko o Talitali eki o ko fie mau e lau maari e awhina kene nofo I. That's it. Ngau e whakata. Kai ke lava ke tau lere pe ia te ki tau tolu pa tau toki. Ko tau iwi whakaetangata o whakangata mau pe. Pe aku na whehanga I naua pa moe malohi, pa moe iwi ko ia o tua ihono lau maari e. Ko tau whehui, ko hea mea ka tau ka aloi iho tau iwi whakaetangata o ku whakangata mo whakataiwi pe. Kai ke tau ma'u e lau maari o tua o ku iaia malohi kene hanga whakaliliu ki tau tolu. Whakatau ataina ki tau tolu me ngahi mea kotoa pe. That keep us bound. Ko fehu I pega te tau tolu I he fiafi koe ni. We have to ask ourselves. Working together for our own good. And you need to be united to receive the Spirit of God. Ko lau maari o tua.
ke whakatahataha i ki tau tolo. Kai kua e ke tau mo vete vete. Koe sea se o tua, o kui kai fie ma uia ke iai ha maa vahe vahe ai. Ka pau ia ha maa vahe vahe, o kui kai koe sea se o tua. Koe sea se o tua, o kui ai e taha. Koe ha mea u taha ai, koe ngā na tau wako lelei moi mea, sai pe a ko ia, po ha pe mea u mou malawa ke whai, ka kui kai apito. Pe ko tupu me he family, I loa pe ongo ngoa, I gai. Kono hinga pe koe ngā ue lau maari e o tua. Kono hinga pe koe nofo ia koe he lau maari e koia. Lau maari e, nai wahe wahe kia e kaunanga pe moe whae koe. Lotonga ne fua noa pe mo lala. Mama ni koe ni, foi mama koe ni. Lau maari e o tua. O whaki e funga o whanua. Koe lau maari uni hanga whakataha. Kai kia ha mea ia tae māu ai, he lau maari e o tua. Amen. Kau talamai, o nofo ia ki tau tolu he lau maari e o tua. Ka koe whakauka, ko ha mea o ki tae māu ai a loto he taimi. E ka pau koe tempare ki tau tolu he lau maari e māu. What is going on there? What happened? Mai he o tua heni. Koe kakai ai o tua mau ho nau loto. Ka mo ho nau lau maari. Ko hono uhinga koe mea ofa koe ni. Kai ke whi mau ke tau totongi haki mea ta. Fuaki ata pe. Pau pe hepe mo tau misiona he whiawhi koe ni. Koe o sihanga e Liona ia o whakakakato kotoa. Ai uhinga koe ni o kauai mo misiona. I whiawhi koe ni. Mai whakapito, whakawhonu ki nau tō. Pea ulava i ke taha. Ai mo ui. Whia mao he kakai tō lahi e whakawhia maari e koe. Ka koe lau maari e o tua o kune whai mo o mai e lau ai whakawhia maari o ku mo o ni. Whewhe na he whiawhi koe ni. Amen? O kore peke kau hiva, nau ai mai peha hiva. E hoko atu ai pe e tau ligo e tau misiona, osko apa te tau toki kilesi, whaka osi ai. O tui, ka pau na ke tō mai hao ki tola ke li, pe koe hao ki ofa. Koe anga ia e tūkunga holo toho ofa ki he otua, o kuke whakaha, i he whiawhi koe ni. Pe koe ni osu koe heka ke tau wholoa, osu pe koe ia, pe koe tau mātuku ia. I've been blessed with so many things. God's been good to me. I have family and friends who share in all that I do. But
mau famalo pa mau frafeta ke te koe kono inga ko mission na faklau mari a fiona ki ho mau mama ni ho fekau i ho alo tofu peta ana fakatupu ke ho ko mau ho i mau fakalaloa o ngo i ho mau loto Taimela eiki o kai ke mau tuku noa ai mea ofu fungani na ke foaki kana ha o ya eiki mo tau mu ape kono hinga ke ne huhui ai mau ngahi nga hala ko to ape he ko tangata pe ki mau tol tai ma oni mau firi ho mau ngahi hala ke mau alu ai mo fononga ai talamai ko ngahi hala ko ya nai kai ke ai ha mo ui ai he ikuanga tai hoko ko to ape mate Pia mate whakalau maari mau whakawhetai pa mau whakamalo ko whainga maari ko mau te mawai e mo'ui ke mau lotu pa mau hanga to hua to pa mau lotu mo e mau mo'ui ke afiona he koe o tua alo ofa koe mo mes e ke afio mai ki he whola nima ko whai he whola e ki tūtū i ho kaunanga Whakamanu ia mai pake tāpu kina mo whakamu i he huafa sisu kalaisi ke hoko atu ai ngawe aunga ko ia mo lelei kono tūtū ia wholofola e afiona mau whakamalo kono inga ko hawhanga peke toi ngai whamiri loko toa e sisu tāpu kina pake whakamanu ia mai a loto whare ko ia Ege to koni fai whekau au ke kau taki mau kau whakatahe aho koe ni eiki as si ngahi tamai a oi peke ngahi whae mo ngahi whamiri ko toa pe mo ke nau tolu ko pau koe fufua taimi eni o mau kau whakatahai heni e tamai whai tāpu e kina ko toa mai ki mau tolu tu mua eiki ai wholofola kua tūtū i ke mau puke ia eiki koe matai koloa mahu inga ka te ki mau tolu pe mau whanonga mo ia pake mau mahu inga ia eiki i he mau respond to tonu ki he ngau e ho lau maari ma oni e wea tai milahi eiki kua ke lea ka te ki mau tolu o mau hanga tuku no ai pe mau pehe ko hame ai o kai koe afiona e tamai te whakamanatu mai mo malohi i ki mau tolu eiki ka pau ia ha vai ka pau ki ai hanga hi loto eiki o kai ke fema o ke whakalelei i mo whakatonu lau maari e ma oni ke ngau e mai i ho malo hi a te ki mau tolu tu mua eiki aha koe ni e tamai ke hoko aha tāpua ki whakausinga koe ni e tamai singai whamiri koe ke mau kau whakataha heni e whare tamai mau lotua ki nau tolu e tamai poko wheha ngai wheitu o ku nau iai tāpua ki na mo whakamunu i atu ki nau tolu e ngahi loto whare koe ia eiki sisu whakakakato a mua mei olonga ai ana e tonu ke hu mo kau ke ai a lotu hake atu i he whiawhi koe ni pea koe ke resi ho tau eiki o whae dua ko tamai whio he pa moho lau maari e ma oni no wha ua ho alo o whae e teki mau tolu ni hono ko toa pe o na hili kai whai pio tae ngata amen and amen malo apito thank you